Alright! Resipi mong bale, mapanyuno! Ay! Dening siping mong bale, mula ay tinjan. Tiktak largo kasakit ibawal. Otang mikit-ikit ting kaluguran na. Yor sigurado mamaninum la. Anyang pa pandemya, makanyaneng malalyari. Kabukas siya sigurading videoki. Baloing masigla, ang popang makulami. Tinan nyo sanang limiting party. Baluyo naman ning oras, nung kapilang kotok ng yor dapat manatindi na ko man. Ikwadang mga lasing, natural lamong ibawal. Uling istorbo na ing siglada. Tambing lang manandaman, otang ibawal mula. Ing matsura isunuda ka pa. Antila mong matapang, uling makainom la. Kinabukasan neta baluing kewara. Sunu mepne. Buring mayatu, lawin nyo naman ning galoda. Bawal mula lalo magsiglala. Tsakala ayli, bala mo mo rin bolang. Palto da pa ikaing malarang. Elaman ka no masigla, pipagkwento lamo. At tinwaring mi pagkwentong gulisakan. Ininggewa kong kwento, yes, seryosohan. Dapat mi kakalugot na mo. Alright! Pero nung eko bisa, ala ko nga karapat. Sige, mi sasapukan na kayo. Joke ya mo po ito. Alright, thank you very much. Alright. Dempong matong helmet. Ayan, so, tintamo po kaya krano si Poskitang link yung caption para aywasan tapo mga balbal puntok yan dahil. Ayan, so, PM nyo ko, dinanda kayong code para makadiscount kayo pag mag-avail kayo. Alright, thank you very much. Bye-bye.